Oh, sanibona wengane zakuthi kuyaphileka? Ngiphilile mina yabona. Khona ngingane ukuthi ivesi engifuna sithi ulushare kancane la yabona. Khona ivesi engifuna sithi ulushare Proverbs chapter 31 yabona from verse 1 kuya ku-8 kodwa ngizofunda amavesi ambalwa la ngoba khona into engifuna ukuyicacisa la. Ngizofunda amavesi ambalwa. Yabona okay ngizolidla ngezingisi bese ngilichaza ngesiZulu ingane zakwethu. Nawe ulifunde lapha yabo kuze ngabe sengathi ngiqamba amanga. Bakothi lutho angiphethwe umzwanga ethi sengaze ngiqamba amanga yabona nakhona ngiqambele izwi lenkosi amanga hayi lutho ingane zakwethu. Khona ivesi lapha mawulifunda leli vesi noma ngilisamarize angazi yazi yabona awuthi ngilifunde okay lana ilokhuzana iseluleko lesi uMaka Lemuel inkosi yakwa-Israyeli ayikhona ngaleso sikhathi kwakuthiwa uLemuel igama laso so uma wakhe wayemnika ama-advice labo kodwa indaba yami isotshwaleni ukuthi kahle bafowethu uNkulunkulu akafuni isigoxa utshwala but khona indaba engifuna ukuyicacisa ngoba abantu abaningi banokulisebenzisa leli verse leli besupport indaba yokuphuzwa kotshwala yabona naleyo ukuthi uJesu wenze le ndaba ngingayithinta nokuthi uJesu wenza iwayini wenzela abantu iwayini bathi abantu hayi impela ufuna sikuphuze impela kutshwala yabona luyithe ngane zakuthi indaba leyo ndaba ngane zakuthi ijulile yazi ijulile but awuthi ke sifunde la bese sichaza ukuthi kwakwenzakalani la. Okay, iBhayibheli lithi these are the Proverbs Izaga chapter 31 verse 1 kuya ku-8 okay. Ngizothi into ezimbalwa ngeke ngifunde lonke lama verse la kodwa ngizofuthi ambalwa ukuphikisa le ndaba leyo ukuthi uJehova akafuni isiphuzo utshwala. Kwakhuluma umuntu wesifazane labantu besifazane banamaphutha ingane zakwethu yabona noma banokwenza amaphutha amaningi abantu besifazane yabona yebo babantu nabakho ngumfaniso kaNkulunkulu ukuthi banokwenza amaphutha so i-advice le uMaka Lemuel akayinika uLemuel yona uthi okay lithi mawuvuthwa ke verse 1 lithi these are the solemn words which King Lemuel's mother said to him amazwi ayisho uMaka Lemuel etshela uma wakhe uthi you are my own dear son the answer to my prayers what shall I tell you so lana uzomnika ama-advice uthi hey konje uthi uyindodana yami yabona indodana yomkhuleko wami yabona uzomnika ama-advice ke nansi advice yokuqala ukumnika yona kuverse 3 uthi don't spend all your energy on sex and all your money on women they have destroyed kings okay uyasho ke advice yokuqala umnikani uthi hayi imali yakho uthi hayibo imali yakho njalo ungayichithi nabantu besifazane futhi ungachithi amandla akho nocansi lakho wenza ucansi nabantu besifazane yabona ina advice yokuqala le yamnika yona ne so okay ku verse 4 uthi listen Lemuel kings should not drink wine and have a craving for alcohol uyamtshela ukuthi nje ubuyinkosi ngane yami akumelanga ulangazelela utshwala nokuthi inhliziyo yakhe ihlezi isotshwaleni yabona ukuthi njengenkosi akumelanga wena ugxile kakhulu otshwaleni yabona ku5 uthi when they drink usha amakhosi njalo uMaka Lemuel uyasho ukuthi amakhosi uma isephuzile when they drink they forget the laws and ignore the rights of people in need uthi ke amakhosi uma isephuzile mase begoxa kakhulu utshwala sebedakiwe bayalokhuza bayakhohlwa umthetho yabona nezeluleko zokuphatha kwabantu yabona nangoku uMaka Lemuel indaba la asuke leli verse abalisebenzisayo kwabantu bese ngathi lithi asiphuze utshwala uthi uMaka Lemuel uthi alcohol is for people who are dying for those who are in misery let them drink and forget their poverty and unhappiness okay uLemuel ulokhu uMaka Lemuel utshela uLemuel uthi hayi utshwala wabantu abayiphathelwe i-stress abaphuzayo ukuze bekhohlwe inkinga zabo ne-stress yabona so leli verse abantu abaningi banoyitshela ukuthi lithi uNkulunkulu asiphuzeke uyabona ukuze sikhiphe i-stress nokuthi siqede inkinga zethu vele abantu abaningi babephuza utshwala bathi inkinga ziyashabalala ne-stress nakho konke lonto leyo but nganza ukuthi uJehova akafuni siphuze utshwala ngizobuya ngo-part 2 nginikhothele ama-verse manje uNkulunkulu ethi khona singaphuza utshwala yabona ngizonikhothela lokho kodwa leli verse lenganza kwethu uMaka Lemuel akayala uLemuel ethi engaphuza utshwala angachithi futhi namandla akhe nemali yakhe kubantu besifazane nokwenza ucansi yabona uyamtshela ukuthi ngoba masenikhohlima maseniphuza utshwala uyabona nina ukhohlwa umthetho nokwahlulela kweqiniso yabona uyamtshela ukuthi hayi uphuzo uma ufunda la ku verse 6 no7 uyasho ukuthi hayi utshwala wabantu ababhubhayo yabona abantu abafuna abakhipha istress ngotshwala yabona yiboka abaphuzayo uthi bayekeke bona bephuze bekhipha inkinga zabo yabona kodwa wena Lemuel njengenkosi ungaphuzi ngoba uzoshiya izahlulela yabona nakhona hayi ukuthi uNkulunkulu ufuna uLemuel akayala uMaka Lemuel akayimiyala ethi ungaphuza utshwala
yabona nakhona ukuthi uNkulunkulu ufuna kuphuza utshwala yabona kodwa uma ngale mola wathi hayi wemfowethu wengane yami bayeke bephuza abantu utshwala laba abaneyinkinga wena kodwa ungaphuza utshwala yabona so abantu abaningi bayitshela ukuthi uNkulunkulu asiphuze utshwala ngenxa yokuthi uma ngale mola wathi hey abantu abaphuza utshwala bayeke bephuze bona wena ungaphuzi uJehova nganza ukuthi akafuni isigoxane notshwala ngizoza no-aphathuse ngiphethe amavesi uzozama ukuthi ngiwaqoqebe emaningi amavesi azobe ephathene nokuthi uJehova akafuni isigoxane notshwala uJesu Kristu akafuni so nibe right lapho nibe nosuku oluhle yabo Proverbs chapter 31 verse 1 kuya 8 6 no7 ugxile lapho kuwo yabona noma ufunde nje ngoba uzuyi understand yonke ku1 kuya 8 lincane leli verse usangalifunda ngiyabonga niphile